thathiwe nje la eSouth Africa ngokuthi bengekho la ezweni. Ngiyacela ngiyaxolisa futhi kubantu bonke nokuthi abantu bazi ukuthi umhlanga loba mbona lapha kule screen ingazi akatholakali nje ku WhatsApp nokuphi kuphi mawungifuna umhlanga uyamfonela ubonana naye ubukhoma akathunyelelwa imali efonini noma ungathiwa yiliphi iphuthu umhlanga ngafakelwa umhlanga afuna ufike kuye ngoba sekuthathwa amanamba ami kodwa sengibuyile into engifuna ukuzoyivezela abantu ngibuye nekhubalo leli khubalo elibiliswa ebhakedeni liphenduka inyoka ayibo lelo liphethe mkhulu leli khubalo ikhubalo elibiliswa ebhakedeni isebenza kanjani letho abantu lifuna umuntu onesibindi leli khubalo ngiyakwenzela ngiyakusebenza ngalo leli khubalo lihamba nesithwalo sasemgedeni mkhulu lenyoka esikunika yona hayi ngoba sikunikeza inyoka ukuthi ifike kunika imali kodwa sikunika inyoka yenhlanhla ingakho masifika ngiqala ngikwakela imali engakwakela ngaba igidigidi zamarandi ngeke ngichaza la kodwa siyakwazi ukuthi sikwakela isithwalo somgede esihamba nenyoka lenyoka ihlala emanzini masikwakela isithwalo somgede ngike ngithanda ukuthi abantu ngibabonise ukuthi ngikhuluma ngani mkhulu asibakhombise mkhulu ukuthi isebenza kanjani lento ngibona sihlele emalini lapha isithwalo somgede sikhuluma ngaso namhlanje sikhuluma ngaso enkena sezansi sila esigodlweni mkhulu umhlanga ukuthi babona yonke into isebenza kanjani lento yebo ndoda Nyakupenda sipirinto sintatara